Kelempong ilek bol watip kam ke 12 Chhattisgarh Kharkhangor Memorial Trophy Komuman lek First Division Football Tournament 2024 Wapaman ke West Jaintia District Sports Association ha khat rutrik de po ke cekabukut dagi kun final Hamadan Kiang Dang Ba Stadium Jwai kailek ke final leman ko hapadi ke chutbuku wa ke muknor than muthlong hewa ke chutbuku de job ke de lelewi yagi kol ke chutbuku de thab da Lokines Khairem ha minute wan rupausan leng ba ke penalty Ugladio Susngi ha minute praho ar wana faithful beto ha minute wa kende phao kat wa ya ke kol ke muknor that muthlong wan de thab da Rimiki Sucheng ha minute wa prapausan leng ba ke penalty yai nam top scorer de yo hidhar namuk nor that muthlong wa de thap prakol ha kani kelempong inam best goalkeeper de yo Lalmal Salma Teriang inam man of the match de yo Tering Green Teriang inam player of the tournament de yo Gladio Susngi kiwara na chutbaku kachutbaku de ra ko le ya song paisa ko san phao hajar katwa ke muk nor that muthlong wan de ra ko le phao hajar और लगा दो इनको ना ना अब चल दो Let us cheers for That Muthalang. 3 cheers for That Muthalang. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!